Украина баш штабында кайд эткенлерine көре Бахмут шаркы жебенин эң сыжак ноктасыдыр. Андаки Украина аскерлери рус ишгалчыларынын ужумларын токтотуп, шаарнын bir кысмыны али да незерети алтында тутмакта. Душман штурмларыны артиллерия ve аба кубетлеринен керчеклештире, русларнын дели ужумларына Украина десант штурм арби бөлүклери жевап бермекте. Бахмуттан bir kaç kilometr uzaklıkta Часив Яр yerleşe. Bu Ukrainanın şarkı cebesinin mudafasında muhim şehirdir. Onu 71. Ukraina desant штурм brigadasının askerleri korçalay. Degenlerine göre ucumlar gece kunduz devam ete. Rus işgalcileri şehirde aleda kalmağa devam etken yerli sakinlerge ateş açı. Ukraina askerleri yanı adımlar kıdırmağa bile ушенген Ruslarının taktikasına şaşıra. Одною тою самою дорогою вони йдуть по ці посадки. Зрозуміло, що там видимість обмежена через те, що це посадка, горби, там все вистріляно. Але вони йдуть одною тою самою дорогою. І 3 доби ми їх просто знищуємо один за одним, один за одним, один за одним. За 3 дні, що ми тут провели, підтверджених, коли прям, трупи біля окопів валяються, близько 15. По аеророзвідки, які було, там більше 50. Харьков лағабыны ташыған мақсус арби бөлік комутан муавины кеченлері душман қазмаларына уджум еткені вақыт яраланды. Ama buna bakmadan kene ilk saflarda bulunam. Cenkte o çok şey kordu. Ruslar için hayat hiçbir kıymet taşımağanını kaydeti. Я думаю, у них мотивує та безпонтова жизнь, яка у них там дома. Тобто вони просто безтолочі. Тобто люди, щоб не спитися в своєму селі, вони вже, хрен з ним вже підуть десь там повоюють. Миссия, да? Тобто вони просто, у них тупиковое ветразвитие. Rus işgalcileri Avdiivka ve Marinka istikametlerinde de ciddi ve faal hücumlar gerçekleştiriyor. Şarkı cebenin 5 en sıcak noktasında bir gün içerisinde 69 Rus штурмы toktatıldı. Bahmut'ta askerlerge acele arabayla zim şehirinin faal bir şekilde korçalanmasında sadece askerge degil tecizatlarga da ihtiyaç var. Noman Çelebijihan adına ateş destek bölüğünün askerleri yardımga çağırdı. Bahmut için sıcak çatışmalarda bir hafta içerisinde 9 pikaptan 4'ü yok edildi. Пройшли по підстрілу і зайшла в мотор через радіатор. Просимо вас передати нам якихось автомобілів, тому що на даний момент знаходимося в самому Бахмуті без транспорту майже. Машин вистачає на 1-2 дні, не більше. Слава Україні! Тримаємо! Pikaplar cebede pek mühim. Aynen bu gibi arabalarnen yaralılarını tahliye eteler ve gerekli noktaga askerler tezden geçebilir. Ama bu gibi sıcak çatışmalarda pikaplar pek tez yok etili. Şimdi Noman Çelebijihan adına ateş destek arbi bölüğünün sadece böyle 5 arabası kaldı. Gayıplarını kapatmak için ve yok etilgen nakliyatını diğerlerine değiştirmek için askerlerinin en az 2 milyon grivnaga ihtiyacı var. Vatanma qaytmak uchun Bahmutdan yolumuz açıla. Bizge qaytmak uchun çok gerek pikap. Svetotsevoga kelecekmiz. Пархом, я мурашник, на зв'язок прийом. На зв'язку, Пархом. Якщо ви не дали... Kırım Tatar arbi bölüğü ihtiyaçları olgan pikaplar için farklı para toplav cüzdanını açtı. Askerlerimizge destek olmağa ve yardım etmege istegenler ekranlarda görgen QR kodunu skan etebilir. Her bir grivna bu Ukrayna askerlerinin hayatını kurtara ve Rus işgalcilerini yok etebilir.